Akukho okutheni ngaza kwethu ngale nje ukuthi silethe ulwazi olujulile njengenhlala yenza. Uyazi ke nawe ukuthi ke mawufuna ulwazi olujulile ufuna kuphi? Isayibizwa la ku New Flick noma uyake lapha na kwezomsamo nethomo TV on YouTube. Ila kuphela izizinda zolwazi olujulile la ungayithola khona. Cha, naloko lokwazi vele senzeka nje mina ke ngupastor weningi sinobaba la uShobel'khulu. Kunjani Mkhulu? Ngiyaphila pastor weningi nababukeli. Sisemkhankasweni nje ukucacisa nje into eyithinta imimoya namadlozi. Asiphinde silibheke la udaba lomnguni. Umnguni idlozi noma yini? Asibonge Mkhulu. Umnguni umuntu ovela isizweni esithile esihlanganisa izizwe eziningi ngaphakathi. Ekuthiwa labantu bangamanguni noma umnguni. Sike sithi uma sibheka ngokomlando weincwadi zalapha eSouth Africa uthi masikhuluma ngabanguni sikhuluma ngani ngokuya kwincwadi abantu abashicilele bathi amanguni abantu ababuye esizwe amaXhosa, amaSwati noma amaswazi, amashangani, amaZulu kanye namandebele. Kodwa ngithi sinamandebele lapha eSouthern Africa, the Northern Ndebele sabakamzilikazi, bese siba namandebele walapha kwaMhlanga noma eMlodo kanjalo ke okwamandebele wakwa King Unzuza azangayeke. Kodwa ke uma sesijula ngoba phela umlando pastor weningi kusuke uqoshwa ngokuthi kufika umuntu othile buze wena ukuthi lento iyini umchazele wena ngendlela engakhona kuyenzeka ukuthi ubuwrong. Ngoba ke ngesinye isikhathi uthola ukuthi masikhuluma ngomnguni sithatha ngisho nasezweni saseZambia bayatholakala abanguni, siye kumashona eZimbabwe babanguni, siye Tanzania endaweni ezehlukene abanguni bajule kakhulu. Manje ke umnguni ungumuntu bese ke idlozi lomnguni liyidlozi elivela ezizweni eziningi from diverse tribes or nation not nation, tribes or people abavela yabamanguni. Manje uma sikhuluma ngedlozi lomnguni siyawafaka ke amandawo, siyawafaka ke abelozi, siyawafaka ke izizwe efana izizwe efana nani nomdiki kanjalo bawela ngaphansi komnguni. Idlozi lomnguni phecelezi uma sizama ukulichaza kahle sithi idlozi leli sithintana nalo ngokwegazi, it's a blood ancestor. Ileli sithintana nalo ngokwegazi. Ngoba umunye umuntu angasho ukuthi ngabe beSuthu bangamanguni na. Ngokuya komlando wasezincwadini cha. Kodwa ngokuya kwejula nokweqiniso kokomoya abeSuthu nabaTswana namaPedi kanjalo ke bonke bangamanguni. Ngoba igama elithi inguni yilaba banguni qala. Yilaba bathi those who do not transgress the laws of nature. Abantu labangabanguni. Or people who do not sin. Yeah. So lifika njani idlozi lomnguni kumuntu mhlawumbe? Libamba wonke umuntu noma libamba abantu abathile? Njengoba bangishilo ngathi abanguni bangamadlozi athintana ngokwegazi nathi blood ancestor libamba umuntu elikhetha ukuya kuyena. Umnguni ungafika kuwena ngophawu lokuba umlozi, lifike lumdiki, lifike kanjani kodwa wonke lawo madlozi awela phansi komnguni. Yikho kuthiwa uma umuntu ethatha impande yokuthwasa yabenguni ifulela yonke imimoya yabeSuthu yabathandazi, ngoba nayo imoya yabathandazi phela sokhumbula ukuthi imoya yedlozi esefika ngokwenkolo yesonto noma ngokwenkolo yokukhuleka okuthizeni. Manje ke ibamba ngisho nanoma ubani uma umuntu enobizo, ngoba umnguni
amadlozi lawa athi mawafika esikhathini esiningi uma sesikhuluma ngentwaso esuke ezofuna intwaso yomnguni ngoba uma sesichaza nje umnguni nendawo izinto ezifuna intwaso umnguni nendawo ezifuna intwaso uma sikhuluma ngesimo sokuthwasa so nje ubuveza ukuthi umnguni ufike ungaphakamisa wona bese kuvuleka neminye iminqa yamanye amadlozi nawe siphakame futhi unakwalungisela izinto zakhona okay ukuthi kahle singasho ukuthi lona dlozi elikhulu kunalamanye angikwazi ukuthi idlozi elikhulu ngoba umnguni wakho ungahluka kunomnguni wami mhlawumbe uthola ukuthi uma siyesizweni samaZulu uzothola bethi sithwasa umdiki uma ufika esizweni esithile bathi sithwasa amalopo uthi ufika esizweni esithile bathi sithwasa kanje kodwa yonke lemimoya esithwasayo ingaphansi kwesekelo sani somnguni asibheke ngangezwe la bekhuluma ngomlozi awuchaza umlozi kafushane nawo idlozi umlozi uyidlozi kanjani ake sithi umlozi uyidlozi elibuya esizweni sabelozi bakhona abelozi abatholakala eZambia abatholakala eZambia ngaphansi kobukhosi beBarotse Kingdom abalozi ke lapho bakhuluma ulwimi olubizwa ngokuthi isilozi manje na ke uma ulwalela ulimi oluyisilozi kungathi isisuthu esase Free State kodwa esingathi sikhulunywa umuntu ongakwazi ukukhuluma isisuthu kahle kanti umlando wakhona uqondile Pastor Winning ngoba ke abelozi bayinhlanganisela yebesuthu ababelethwa umuntu obizwa ngokuthi ukololo owayehola ebesuthu efike eZambia efike ethole labantu ababebuya eCongo bafika bahlala eZambia wase yabathatha kwaba yini wakheka isizwe sani sabelozi into engifuna ukuyikhumbuza abantu ukuthi uma sikhuluma ngoba lento iyakhe umlando kanti futhi izoncedisa ebantwini abaningi ngoba uyikhona inkosi yaseZambia eyayikhona mhla kubekwa inkosi noma isilo sakwaZulu esumi isiZulu kaZwelithini uchazileke kabanzi umlando ngobukhosi baseZambia ukuthi ubukhosi bamangoni kodwa bahamba iminyaka engamakhulu amabili ukuya ngaphezulu 200 years or over bahambile behlala eZambia so ingakho ke umlozi kakhulu uthintana nabantu ababesuthu nabaZulu kakhulu ngoba bangabangoni abelozi so yikho ngisho ngithi kumele umlando womoya noma idlozi elokwembethe ulazi ukuthi lisukela kuphi uhlangana nalo kanjani ngoba umlozi uma sithi umlozi suke sikhuluma ngedlozi elilodwa uma sithi abelozi sikhuluma ngamadlozi amaningi lo umlozi ujike futhi ube yilamadlozi esithi bangamabutho ngoba amabutho avela kubo futhi abalozi ngoba uma befike entabeni zasokhahlamba babekhala le phezulu lapho ke entabeni bahlala khona yikho uPaul umlozi lithintana nani nenyoni zezulu esikhathini esiningi labantu laba ibona ke abantu ababekhuleka kakhulu ngalesikhathi uzwa kuthiwa umuntu uma enomoya wokukhuleka usuke eshaya ekhwele bese kuphakama ingilosi cha kuphakama umlozi kuyena ngoba umlozi unendlela osebenzisana ngokwebandla lele selikhona ngoba uthema usewuthathwa wavumela ukuthi iphiwo zawo zingene ngaphansi kwebandla ngoba umlozi unamandla okuhlola ngendlela emangazayo so umuntu onabelozi umuntu nje ushuthi umuntu ophiwe kakhulu ekuhloleni kodwa futhi uphiwe esitheni aba umuntu othandazayo nokhulekela abantu esikhathini aba ingxenye yabo yebo ngoba esikhathini esiningi sike sizwe umuntu ethi makhala makhwele umlozi uyakhuluma kuyiqiniso lokho kodwa ke
sibhekisise kahle ngoba khona umlozi wendalo oyidlozi bese kuba khona umlozi ukhandwa ngemimoya okungelona idlozi umlozi okukhandwa loyo ke siyozwa sibaningi ke ukuthi hayi nakho lapha nakhuluma into ethile lapha emsamo akuwona wendalo loyo owendalo ulona ke lo wendalo ulona ke umlozi oyozwiwa umnikazi wawo kanti futhi umlozi uthatha isikhathi eside umuntu onomlozi ubizwa unikezwa igama elithile ngoba khona umlozi wamanzi khona umlozi waphezulu awufani umlozi bese ke unikezwa igama elithile umuntu uma esebenza ngabalozi likhona igama anikezwa lona njengoba thina sithi ngabangoma bathi cha lo muntu lona uyinto ethile kafushane mhlawumbe lo gama sinqamulele angazi Pastor Weningi ngoba khuluma nje iqiniso Pastor Weningi ke ngisaba ukujula kakhulu njengoba ngisho ngithi sigcina sesithwasisa abantu bagcina sebenza into ethile uyangizwa bakhohlisa abantu ngalolu lwazi abangananjula yalo bese behluleka ukubalapha uma sebanale mimoya siyabonga ufuna ukwazi igama lokuthi yini umuntu onomlozi uyazi go to i-channel lapha ke ezomsamo nezethongo nomsamo TV on YouTube bese uya ku Facebook page Shobel'khulu Institute for Spiritual Healing ngale kwaloko inombolo ikhona ungayithatha ufone uyibuze ukuthi yini uzokutshela siyabonga kakhulu siyabonga bayadanki